mai lava. O mai taimi nei o tau no mai Paul 6 o tai tai na ngai na pionga. Mana tusi. Mana tusi. La jai kuria ia matene tuai. Ia ole. Paulo la e tu mai tai nei. Tai ia mo mai tua pionga tu mai tai sa. Ai no la ole no fua mai no ia tu no du sa mai. Pa Logan City, Pacific Gardens, e whamanutuina o le 5 tausaga o le tutuataki o Samoa. Ia ua savalia nei le 10 tausaga o whamanatu me Brisbane, ia ua whia wai i cities taipe o Ipswich, o Logan, ma o le Northside Deception Bay. O tausaga nei ua tuwhatasi mai mawhitanga Brisbane, mawhitanga Samoa. Ia, whaia le nei, moe mai tanga ia tu manai mai susulu le la manai o tau le fa manuanga le tu le ia so fa tai la vai manuia la lo tuto tasi Samoa.
To stay in the Samoan culture, you know, o le a look for Samoa, yeah, look for solo kay laiki, yeah, look for ile amu male, yeah, ma ia fa, yeah, look for ifa Samoa. Okay, so my ecclesia there there's people in Samoan Seventh-day Adventist Church. Sao chạy chơi lên một việc chơi lên đi xin ngài phụ. Yeah, Pastor Napa. For a certain destiny. Oh, it's good. Busy, eh? You can see by my bags, I just finished at 4 this morning. Encaro jet ski pretty. Up here in Slacks Creek. Stores up down here in Woodridge. This is my man Alex Lampo. We print all his shirts. He's a next week. Dia mana ni saya, mana ya, amat sangat ada. Ayah celo pada ayah, saya pun celo ya polingan. Dia tengah cak mau pun melihat luar kita ini pun usul sangat benar ni, solo pada pui. Ya, kalau pangan ni malah olah mau sama malah malah lain ni, oh kita kasih sama, yang malia ni biasa pun. Mangui ah. Ya. Hasil lah le move apa kiu. Buat salah le buat sense. Yeah. Selling pancake, sofa, a Aussie breakfast, and we're having a supper as well. Yeah, Pak Manuya tu Samoa ilau aso whanau, ia manuia lava ia le whamoe Samoa. Ia whamanuia po ile atua i tai mai o ulu tono le nei whaalapo tutonga ia vi ia le adi ia masu mai matala mai o tō aao ile stall number 60 o lo iai whaausi kaya ile mandioka o le masamo pie malmana ia i lo tino. And one of the things that I'm proud of this man
He's not only a champion in boxing, but he's got a lot up here. He came back, although he didn't bring back the belt, but he went back to his homeland, to his people, and thanked them. Thank them all. How's that? And somebody here is also very important, and I don't want to miss him because he's only been here. I think we can still see the footprints. One of our new leader here in Logan. We have the new Chief Superintendent here with us today, Martin Mickelson. Please put your hands together. And of course, police who are here, PLOs who are here, we thank you so much. And all the representatives from Rarotonga, from Fiji, wherever you are in the Pacific, we are here to celebrate. Let's stay, it's your time, invite us, but let's have today be a day of, a memorable day for all of us. So once again, thank you very much, enjoy it because, yes, and thank you once again to all our sponsors, our donors, and you, your journey. Oh, sorry. Okay. Happy Independence Day. Come and buy these clothes. The ears are $20. All these ears. The small ones are 25 and the big ones are 30. Malayo paense Singapore ese lele yo mepe alo solo to yel file mo wish reality over much boy atako wala ya kiwish yo le amtanga le me uma ya ko miele tua ya mata ready ya li fa mo ya fa I ready ai agese bi ingo le tua so fu Children were exiled to Saipan in 1909 as September. Many died in exile. Number died on the worship sent by New Zealand, then to Germany. Shortly after the outbreak of World War I in August 1914, New Zealand sent them into victory, forced to cease and occupy German South. Although Germany refused to officially surrender the island, Ele au mau po ia sebab dia satu cepat saya dia lupa dengan dia tua na dia asu na dia tahu ni ya manusia lama 52 tahun satu lu sai
over to the local yama. That was so to live. I thought to low in the upper. But today the boss is out of the way. It's a deep love me, love me, love me, love me, love. 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 Hit it with the cola, cola. I bet it's with the cola, cola. I bet it's with the cola, cola. I bet it's with the cola. And the next that thing is fair. And the next that thing is fair. And the next that thing is fair. Ini fafo sa buat mel tatu tu. Lea wa tora di minute lea ku vala watu e pesta te ili a misai fo e mabalu le tatu tapu ile tatu tu e ole sisi no tanga vai o tatu tu Australia ile tari lecho. Malu after so o le mai ta watu o le fua Australia o le sisi na ele fionga ya tamu pesta tamalifa. Ya ona Sicilio trabalho de no Saudi Mayele na fafo ina Reverend Elder Samuel T.I. Pensione malolo ya Samuel T.I. Bentatu fantasia ya tamaya Sicilio fu almano standi leo lo fa pena fa tu lenga le tu tam tau le tu bale tapi nei mai ta watu leo lo fa pena ta po tu fo mano le tatu tu ma le tu akabalo lo fa pena Tonga the prospect ya fio ya tok ili le wala mai ile tu so ile mababu tatu e fa pena tu fo shall be standing o le langina o video malo e dua o le afinga ile mai fa itu na yo tatu so mai malo tonga Wesleyan Methodist Church Virginia. Put your hands together. Tanto Torah, tanto Pantu, alias tanto Falwal. Tanto le fiona ya tanto monto wa ino fua, na tu sunga le fafenga pa sunga le. Se au malolo pensione, malolo ya Samuel tu ai ya mole sisi ai, mole tanga yo tatu tu. Reverend Elder Samuel T.I. Pensiona malolo Samo wa fo sina ele tanga vai o tato malo ti tas ia wala fa tanto suso mai to le mai tawa tu fa su tu sai fo tu la no par ya tu fa te da fo fa mo pe la fa penal si lo tanga vai o tato tu Lora uno ai libus pa fa penota per la fuori le Calicia Virginia which the Methodist Church from Tonga la fa penda ia la leader di all the tanto tu pe le tanto tu tasi so mai tawatu le fa fo ta ko mai tu le fa penata tali fa mbalo fa penda o su del baia pe le tanto ta mai ta fo io penatu inatu ya malo tu slate malo tanto tu la tu va penda mai tu so que le fana usamo tanto wo ami sei fo le malo fa la pena le gente le loto a local garden lo fa pena fa tu lia le malo ami sei tapo inga asa le o sa honi ya le siko tatu tamabai ele tapa fi au pensiona
Please remain outstanding, all our marching group. Wala Golabon, Tima Tuyai, to come up and bless birthday cake, 52 years anniversary of Samoa. Alawatu Tina Toya, Tima Tuyai, Simai, Mole, family ina, Reverend Elder Samuel tu ai sona manolo ka sia e faga sa po ki sa yeah, hello. Seventh-day Adventist Pathfinders. Le lava whangaso mai le nā sa mami I le tū lea I sisipo le tūsai le o le tātou malai. Griffith. Griffith University la. Lea whangaso mai. O le Taupati Fantasy.
Ya ya unda o mai ya lo ko padau o ta ya wasala o ta kwati fatasi ya o le Macai Samoa. Soifua malolo. Ya, e wanga mai le latou Sabali. O nisi foi nei. Ya, tupu no mai tina. E au lava ina i lawa tina. One planet, one people. Ya, o le whātua tuanga pahai. Ya, o le nāro te te O le Misambola. Ya, Elisabetta Ata Malifa. Ya, manisi foi o le latou ekalesia. Leo lo wanga mai lunga o le tātou malai. Tō whasaili e o le whalaputonga matai Samoa. Leo o lo taitai mai e le tō whāpātea taefu. Ya, o leo wanga mai le latou savali i le tū tamatau o le tātou tāwale whasalalau. Leo lo whai atuai i le tātou tūtua le netai au. Tō whāpātea taefu. Malo fia me se hoi o le malo ia o tātou nei o lo wa penao na o ia tūranga le langi tau le langi malwhatei lau whatau le whau Samoa Victim Support. Samoa Victim Support. Lea o mai le lātou savaringa i tūlea i tūtau o tātou malai. Lo mai tauina le lau fofonga whiwhia. Le lau fofonga whiwhia o le tātou o tinu i le nei au. O le promise ulu ape te tau. Ia o le vaenga le asa mai miti. Ia o le o lātou la eina. Le la ei o le tātou o tinu. Ia matamai tai le lātou malu. Matango whia le titilo atu salo. O te vaenga matango whia le tasine nei o tūlanga siri o na tau o le so piko. Wa o le aso nei whatau wa ai. O le wa Yesu sa valia au te tau a. Malo whaptai o le suile nā, mai le polisi le tamatuai, ma te tuai. Ladies, it's been a pleasure having you on board, and we are looking forward to your entertainment today.
well, I'd like to acknowledge our sponsors who help us financially. Without their support and their help, this celebration will not be able to fulfill as we are.